Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kinong rep kajala Meghalaya khamtam jongka East Kharsail district kilapen pau ya kajing sngongu ya ka sorkar jala lingba gatanat ka rep karyang khamtam ya ka director gatanat rep ka kong arma jau kinong ya lam shnong ki baken thobi osor dar shnong ka then roj ba harkin warjeri uba ijin satar kurkalang bat ka Hill Farmer Union kabla wan senran ya kinong rep ha ka jingya lang balakhot da kate katanat da kispa ngut ki pajba kilawan ban sngap ya kate ka jing penshai kabaya day berkajing yo obyang ya usbo yuria nakalyang kinong rep kila berten ni kinong yalam pajba ni ki kertong yalap election bakim day ban sim kabu ni pendon kam bakla ya kinong yalam jeng kinong rep bat kinong rep klem da jer kerteng kila ya thu ya ka jing im jeng kinong rep kim don por ban ya kren ni yalap election ne ban bot yanu na ka benta ka jing bentoy jongno ni kamla ban long lapen sngew kite kinong rep haba ya kren bat u Antor News kalong hi ka bapha ni kum kinong yalam je kinong rep nim ong baga jing thumu kalong kalas ni ka jing thumu te ka bapha banle si par kale te hadai ka jing sisha pada kalong ba menshua du ditemen gi jong di bidang kemau mai pa jong di yarap dia penengkam dawai ne am cikipor di barim baja ha penengkam am taken temeno pada bahikai ban rep ini dan dengan dawai sbo sorkar temenda habala hikai menda temenda habangila rep ye kedeka penengkam dengan dawai sbo teman si penduk lah penduk kamlong deh, kamlong, nomor kila hikai deh, abalah ai, te hangajing sisa kasorkar awar jar kasau, syua ban penduk, kalau dia beri selok, berkinong rep, balong tu, ini sedang saya kata kakam, rengkat kini jingha, nak liang untuk sorkar deh, kalau balong bagi dong si akar kejaka. Ini rep no sipawa organik rulong hi ini persyang tenrei kumbala batai orang bak bene kalong kebae adu kata-kata banyo yang jingtung mubabyang mubapura klem gaji penungkam ni kadawai nak kata kadau hendai snem ngilaap kum kinong rep kadai kapor kebajalan ha kadai kapor kaba nilayak sai hadu kata-kata tehendrai hangi kesubha sa yalipan no tagi sembai organik te ka sisai ni habangnya keli sepo department bro mundan tak sembai organik tegi nilayak keli pada sei kata ka sepo organik kata ro nimyo kajing jong kinong ram ladang yakran shit ngiru dalilairu enam padap panekran di sini kinong habang irap ngidon kami kan kendau habang irap ngidon kami kasbo habang irap ngidon kami sembai habang irap ngidon kami kayau kahat kebabyang ban habang irap ngimkwa bangin syawat kilo kinong kayi ngimkwa ban syawat kilo naik 1 kilo nama kalwara di Jindunam nama ada ngirat shutrok balong kumpa sitrok la pendatai nama tajuki tesipun ada jinge bagi kam pada kinong rep regim cuyi yang kita akan keren nanta jinge cu kinong rep kiong ba lembah kecing tre stom cuki yo ya kata wai ba lembah kecing simkia jumpa perstun yo ya kata wai apa keren media apa persuan hak YouTube ke bagi dai ba persuan orang ba ya kan kata wais bo apa ada ba kami kan ba ka subsidi ke ba 100% ada dai sanspa ka wai arspa sanpau na ka sarkar arspa sanpau na kinongrat ta ka bala penlengo ini abang ipai dapat yo ta usam nongrap umjoi ngron keren namta ka isu jong kinongram ka jinga jong kinongram dan keren dapat ya pak persun om kata ke subsidi ban ai 100% kadap ngap kecing keren jong minister berem buram jengi om ai stendor kata wai
Jadi kipai ba te ngala slow tham ma slow king na kli abang kipai. Pamung sei marmar hak step ka bubut. Ila lumlang kum di parano yalam. Ban ha pandai siyeng manai kendo yang minister berang-berang jengi la kadai kendo ka badai ban kendo ka balai. Andagi lalai hayem minister banwa kitep. Nak kalian minister sei nak notification abang kipai ban pule yang notification ka nak kalian ka notification ka kranshai bat kamdon hi kata bukan 4% ban ai subsidi sistem si 100%. Kani ngong dai nak nakadaw bakong kasang. Cuma ham nak por bom dai ban lek politik na ka benta ka isu ka yak em jong pai ba nong keren mano ya ka isu jong pai ba nong song meeting mano ngam dai ba kwa ban sarong ngam dai ba kwa ban kwa burom andai haba gede tray kamdai batray tanga moroi kamdai batray tang hi tray lang boro anu kirang basnong anu ka HFU anu ka Rilum Forma anu ka FHP anu ki officer bat kunta anu misal usingkya iso zang sim kabu naki kartu kande tangban mentoi politik tak kenal kong ki pai ba nong rap ngamdai bersiap penbiet mga chan ke election borong ketong boleh mga pupunta hanrei kadai ke tipris som kejongi mari don ketong na banta ban kentiu ya ki pai ba nong rap da ka muslim ke ba shekham banta ka muslim ke cing angnut na ka banta ban kentiu ya ki pai ba nong rap ban em namada em ki pai ba nong rap ka jelar kemi ke em namar ngi wan na yang barang apen he pensaninga da kemi ni jonga pa jonga Menteri kadang kadang bat adu entar ngadang kadang tak kenal isu khamha yang kecil cuma pai ban orang bat sodan bok bokum kesan FSP karena cik ni aku sekretari jom menbat nak kata menpek namta kecil cuma pai ban orang bat sodan ai bro